سوري جايز نبعت سيرني درجة بزح يكلني خمسة مي بحدش فيديو بحدش مدب تملي سلوه مجمرة بزعبة تجارو قبل على تجارون أب مقالة زكاة زلوا مع التهوي قتلتن قبل على نصهات سباتن كمون بزعبة سترنافس درا فلا كاب جيرمان زلهم مالدي بزعبة ترنافس درا حدش زوجة ممرح له كمون بزعبة زي قلنت حدش زوجة ممرح له بزعبو أتقليلنا خنزاربنا قبل علي تجارو نصهان تجارو أب مقالة زورد زلوا أفت حزبي معلتا وقدلت معلتا وحزن قدمي مزرابي جن مجمرة تجارو إحواتي أزيز خبركم أزيز فكركم كم حوهم تزارباي تقرنيا كم أخا إرتراو دماني حزنكم حزني مخانو خجلت صفاتو مالتي إذا معلتا وزقت مكم زلا شجر كأني هذا معلتا تفتحو كريئي بفلاي دما إتهزبي بتي وتادراوي ستا قديلو وزلو تعريو ممعراي تغيرلو سلام كوردوكم ناي ووترو تمنيتي حمرا عزيز فتوى عديا ابزي كتشن عسى شومنتن عسى شعت سدراي كر زخد كله دماني اب حمرا تقبيليهم بزعبه حمرا زوص الدرفي قدم حجي بزح استماقراي فلطني اب تيك توك ببزح تزرقح استنبرت كن عزيز استماقرا نيري لعلي افتز نبرن فتوت اب لعلي حمران دق حمران كاني زياده توسيهو مالتي دق حمرا اللهم ليدو كتهلو لي تسفا قبر اللهم كتبلني كلاتكم دماني دق حمرات اهليهم اب تحت اف كومنت كريكم يدلو لهم بزا طعمت درفي ندق حمرا استدرفت اسك كغابزكم قدمينا فتقندي انت اي زغاطم زلو اب فلاي دما ابتي رئيس ختمه مقله ناي تግራይ እንታይ ሽግር ወሪድዎም ዘሎ ዞም ተጋሩ እንታይ am ዝኾኑ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ሕዋቶም ሰውት ዝኾኑ ዘሎ ስለምንታይ እዩ ብዛዕባኡ ክንዛረብ ኢና ስለዚ ኣብቲ ቅድሚ ትሕዝተይ ከእትወኩም መጀመርያ ግን ንደቂ ሕመራን ከምኡ ከዓ ንተጋሩን በዛ ደረፈ ክጋብዘኩም سوري جايز نبعت سيرني درجة بزح يكلني خمزي عينت تايز بحال مالتي سوري عزيز فتوكم دك حمرة بزح تزتا يزلن مساهم كم حوهم كم ارتراو دماني قبل عليهم زور شجر معلتاوي يسمعني مالتي او ماي جاد سمعتها خينا كلمة سرح مود ايسي سمعتها خينا مالتي عزيز فتوكم بزقات مالتي قلت لكم زلي فلاي بزحت تجارب حواتي اللهمني صبور ركب زلني ابونا الله مالتي تنستاي انقديفنا انتي دي ابسمع اتوكا درفلو حدا غزي ابسمع اتوكا ابلع لحواتك خمس شجر كورد كلو خاني بطعمي تسقا تحزن انتي زقاطمم زلو انتي ام زخونو زلو تبل مالتي سلازي دحن بقى تي سمعتها ايموشنال مخان قديفه نفتق انت تستيك اتوكم تجاوز لي عندنا يا قبل علي كبسدرهان كوعدخان تفريخا سنة مقوتن رهوان كم زيله كلاتنا يردأنا يو سلازم دماني في الله دما وعدنا وصينا زلنا بهومي اسمعتاويان ايموشنال تقبرنا مالتي كمون كنا باخي إله سلازي لو ما عندي بزعبه قبل علي نصحان تجارو زور زلو بزعبه كزارب دلي قدمنا وقن حنت صحفت لاسكه تا صحفتي بحاده خوينا نري اموني اذا سب كم ستريو زلوهم اب مرعو معالتي اب مرعو معالتي مالتي بموت تفوليو مالتي እንዳጓል مرعوي مس عرفتو مس ቤተሰቡ مس حواتو مس ስድሩኡ ይመጸናሎ ኢሎም እንዳተጸበዩ ከለው ሕማቅ معالتي ኣለኹ ይትበላ
مسؤ قيمتا زنبرم ديوم كقتلو سلازدلي ديوم عشل منأسي كاب حغس ناب حزن تغيرا وعلا اتم سدرا مالتي معرخندي افتي لعلتهم سدرا دامج يفطر حدقا يفطر تراوما يفطر سقاي نملو موالم عدن ابون ولدنا يسدرا مالتي ملو موالم انداسقايوم انزا هيوت كحلفوا مخانو اسحتو ايتبلني خامات بكا ايتسحتوون يخم سلازي مرهاوي بخرات قتيل الزبل كم سريو زلهم تلطيفو مسرأخو حدا غزي اوكي اب نوسكف كلل ويم نوسكف هاجر كغاطم زخيل إلكا شلل كتبلو تخيل نديخا كغاطم سي يخيل يو غليلكا شلل كتبلو اب ارتراوي نغاطمي بزحنا اب كاميرا سلازي يوصوين كتبل تخيل يخا اب تግራይ ግን حلف زبله كمز عينت تግባራት كካيد فقادኛታት ዝኮኑ እቶም ኣፍታ ክልል ዘለው ናይ ፀጥታ ሓለውቲ ናይታ ከተማ ብሓፈሻ ድማ ኣብ ትግራይ ጉድለት ናይ ፀጥታ ዘሎ ኣብ ዓለም ተራእዩን ተሰሚዕን ዘይፈልጥ ማለት እዩ ይረዳእኒ እዩ ብሰንኪ ዝነበረ ኩንያት ፍንቃላት እቲ ህዝቢ ከልበትበት ኢሉ ካብ ስርሑ ተመዛቢሉ ስራሕ ይብሉ ገሊኡ ኣብ ምዝማት ገሊኡ ኣብ ምስራቅ ተዋፊሩ ዝበልዖን ሰተን ሲኢኑ عقل صيبو اتي كابسب منزعكا قتيلكا بحيل بخارا موساد جن اندعي ترأيين تسميعين اي فلتني اذا دماني بفلا ينتم تزاربت تغرينا كحفرنا يقبؤ مالتي زي نتغارو طراي زوكل ايكونن نيرتراو طراي زوكل وين ايكونن نتتزارباي طراي تغرينا زوكل بحافشاي مالتي اذا خمسه عينت تغبارات موخا ابلع لحواتكم نمنتي اخم ابلع لحواتكم تغارو سوء تخونو نمنتي اخم ابلع لحواتكم دق انستيو دق توعاتيو ننحديكم كتقاتلو كتطافو كتصنتوسي نمنتاي اخم سوء تخون نمنتاي ام تحققاس نفعتيكم حوهم زخون انت خوينا ام تحققاس فلا يبزري زقنخو ناي تيك توك وفري زغبر زنبره ام معسكرات فناقلتي بطميت عقلم صيبيوم سبسي طميتي اخلو شغوريا اخلو عرقانيا اخلو كتبل كتحجزو دما تخيلكا تفتن امبر ጎደና እንዳኸድኩም ኣሕዋትኩም ትቆትሉ ዘለኹም ብፍላይ ኣብ መቐለ ኣብ ከባቢኡን ደቂ ኣንስትዮ ኣዴታት ዓመፅ ከምኡ ድማ ትሪእዎ ኣለኹም ዕሸል መንእሰይ ሓውና ከሲርናዮ ማለት እዩ ንስድርኡ ንሕዋቱን ንኩሎም ፈተውቱ ፅንዓት ይሃቦም ከምዚ ኣልካ ጥራይካ ክትዓፅዋ ትኽእል ስለምንታይ ተቐቲሉ መን ይቐቲልዎ ድማኒ ኣብ ትሕቲ ቀይዱ ኣትዩ ክኸውን ተስፋ ይገብር ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ክኸውን ጃስቲክ ስለ ዘድልዮ فتحي سلا زدليو نمرهاوي اب تحت قيدي اتيو كخون اتي كمزي ازغبر سب اما علت حزنو اب معلت مرعو حزن قيروا زوعله رغم سب رغمات فطرت تيمكم زغبروا زغابير امخ بعلو حدا معلتي يحلفو يفطرلهم طري خبل زخ بطعم يحزن لذي تغاري حواتنا بجاهم ننحديهم تقراروا حوي حفتي تباهلو جصقمه تصقمن تر اهلي تحغاغزو ارتراوان احواتكم وي احواتكم ون ابزي ناي تيك توك وفر زغبر زنبره كمي غرم يحغزوهم نيروم تعنت استواصو غيروم ريخم ميهم اب كمز دما سب كوافر دس بلا كامبري معلتاوي مها منسات عبيت خيكونو نايشت منسات بزح غزي زصبيم زلو بزح راء زلو اب كمز درجه وديقوم كتريهم كلها اب ناي كتران اب ناي سب مقتال ورق مسراق ገንዘብ ናይ ሰብ ምዝማት ስለምንታይ ባህልኹም ይኸውን ተጋሩ ንምንታይ ከም ባህልኹም ይሕስኩሞ እዚ ከም ባህሊ ክፍንፈን ዘለዎ ዓይነት ተግባራት እዩ እዚ ድማ እቲ ህዝቢ ታይ ገይሩ ታዳ እቲ ፀጥታ ደኺሙ ስለ ዘሎ ይሪእዎ ስለ ዘለዎ ነንሕዲኦም ንባዕሎም ስምምዕ ስለ ዘይብሎም እቶም ኣፍታ ርእሲ ከተማ መቐለ ዘለው ኣማሓደርቲ ኢና ባህልቲ ፀጥታ ክሕስዎ ዝግብኦም ናይቲ ህዝቢ ፀጥታ ውሕስ ክገብሮ ዝግብኦም ልክዕ ንጎንጎ ኣለዳ ሞትን ሓዘንን ንጎ ወፂኻ ምሸት ዘይትመለሰሉ ዓዲ ክኸውን ከመይ ገይሩ ክኸውን ሕጂ ቫኬሽን ክገብር ኣሓስብ ነይረ እዚ ዓመት እዚ ፍላይ ወርሒ ሸሞንተ ዝካየድ ናይ ኣሸንዳ ኣዝየ ዝፈትዎ ኣዝዩ እውን ደስ ዝብለኒ ምስ ተጋሩ ኣሕዋተይ ኮይኑ ክፅምብሎ ዝደሊ እንታይ ኣሚነ እሞ ኸይድ ሞባይለይ ክሰርቁኒ ካሜራይ ክሰርቁኒ ንዓይ ክጨውይኒ ወላ ሓንቲ ውሕስነት ወላ ሓንቲ የብለይ ወላ ናይ ጀርመን ዜግነት ይሃልወኒ ولا حنت وحسنت يبلين هذا ما علتقين حنت كخدا زدلي كلليا كخدا زدلي كتماع كبصح زدلي ختماع نغو وصيخا مشت
ዘይትመለስ ትኾንካ ናብ ገዛኻ ምስ ዕሩኽትኻ ተሓጒስካ ተዘናጊዕኻ ምስ ቤተሰብካ ምስ ስድራኻ ስራሕካ ጌርካ ናብ ገዛኻ ዘይትመለስ ተረኣ ኮንካ ግን ንኣምላኽ እሲ ከምቲ ብሰላም ዝሕደርካ ንስ ብሰላም ኣውዕለኒ ትብሎ እምበሪ ካብ ህዝቢ ትግራይ ወይ ከዓ ካብ ሰረቕቲ ተጋሩ ሓልወኒ ትብለሉ እዋን ክመጽእ ብጣዕሚ ዘሕፍር እዩ። Migrationsforscher Ruud Koopmans nimmt an, dass über den Familiennachzug viele weitere Angehörige von Migranten nach Deutschland kommen werden. So könnten sich in 50 Jahren bis zu 7 Millionen syrischstämmige Bürger in Deutschland aufhalten. Der niederländische Sozialwissenschaftler kritisiert die schnelle Einbürgerung von Migranten und weist damit auf die langfristigen demografischen Folgen hin. Zwar ist die sogenannte ሓበሻው እንታይ ዝብል ኣሎ ብዛዕባ ፋሚሊ ናኽፁግ ወይ ከዓ ስድራኻ ክተምፅእ ተደኣ ኮንካ ኣብ ጀርመን ኮንካ ካብ ኢትዮጵያ ዲ ካብ ኡጋንዳ ዲ ብዝተፈላለየ ብዘየገድስ ክተምፅእ ትኽእል ኢኻ ግን እቲ ንዜግነት ክህበካ ዘኽእል ወረቃቕቲ ቅድሚ ሕጂ ካብ 5 ዓመት ካብ 6 ዓመት ናብ 3 ዓመት ቶቦ ኣይንበርገሩኩም ወይ ከዓ ቅልጡፍ ዝኾነ ህፁፅ ዝኾነ ዜግነት ናይ መሓዝ ዝብል ወፂኡ ዝነበረ ንዕኡ በቃ ክተርፍ ኣለዎ እዮም ዝብል ኣለዉ ከመይ ጌርኩም እሲ ቀልጢፍኩም ንሓደ ሰብ ዜግነት ትህብዎ ዜግነት ተዋሂብካ ስድራኻ ተምፅእ ፀገም የብልካን ዋላ ናይ 3 ዓመት እንተሊካ እውን ፀገም ኣይነበሮን ቅድሚ ሕጂ ማለት እዩ ቀሊል ነይሩ ንወዳ እያ sogenannte Turbo-Einbürgerung nach 3 Jahren durch eine Reform der schwarz-roten Koalition gekippt worden. Doch noch immer ist eine Regeleinbürgerung nach 5 Jahren möglich, so Koopmans. Mehr von Luisa Stangl. 292.000 Einbürgerungen gab es 2024, ein Rekord. Mit Abstand am häufigsten bekamen Syrer die deutsche Staatsbürgerschaft, gefolgt von Türken und Irakern. ቅድሚ ሕጂ ዝበዝሑ ዜግነት ዝተዋህቡላ ዓመት 2024 ነይራ ኣነ እውን 2023 ወሲደ ኣብዚ እዋን እዚ 2024 ዝበዝሑ ዜግነት ዝወሰዱ ድማኒ ደቂ ሶርያ ማለት እዩ Die Einbürgerungspraxis in Deutschland könnte langfristige Folgen haben, warnt nun Migrationsforscher Ruud Koopmans. Er spricht von einer demografischen Zeitbombe. In 50 Jahren könnten 7 Millionen Syrer in Deutschland leben. Man muss darüber nachdenken, ob man Flüchtlingen so schnell Zugang zur deutschen Staatsangehörigkeit bieten sollte. Wenn sie deutsche Staatsangehörige sind, gibt es keine Begrenzung für Familienmigration. Dann ist jede Möglichkeit, diese Migrationsströme noch zu steuern, vergangen. Nicht weniger als eine Migrationswende hat Kanzler Friedrich Merz versprochen. Dazu gehört die Aussetzung des Familiennachzugs und die Abschaffung der Turbo-Einbürgerung der Ampelregierung. Sie Familiennachzug ዝበሃል ክሕሰበሉን ክዘረበሉን ዘለዎ ነገር እዩ እዮም ዝብሉ ኣለዉ ፍሪድሪሽ መርስ ከዓኒ ናብ ንግስነት ክሳብ ዝመፅእ ብዛዕባ ስደተኛ ብዙሕ ነገር ይዛረብ ነይሩ ኣየተግበሮን ግን ስጋብ ሕጂ ስለዚ እዚ ኣብ ውሽጢ 3 ዓመት ቶቦ ኣይንበርገሩን ዝበሃል ቅልጡፍ ዝኾነ ዜግነት ናይ ምውሃብ ዝግበር ዝነበረ ደው ክብል ኣለዎ እንታይ ደኣ ናብ 5 ዓመት ክሰግር ክእል ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ፋሚሊ ናኽፁግ ከዓኒ ኣብዛ ዓዲ ሰቂልካ ብሰንከፍከፍ ደይኮነ ሰብ ፋሚሊ ከምፅእ ዘለዎ በቃ ነብሱ ዝኽኣለ ሰብ እንተደኣ ኮይኑ ዜግነት እንተደኣ ወሲዱ እውን ተመራፂ ይኸውን እቲ ጄነሬሽን ናይ ጀርመን ድማኒ ፅቡቕ ተቐፅሎ ክህልዎ ይኽእል ማለት እዩ ይብል ኣሎ Nach der bekamen gut integrierte Ausländer bereits nach 3 Jahren den deutschen Pass. Künftig ist eine Einbürgerung frühestens nach 5 Jahren möglich. ቅድሚ ሕጂ ድማኒ ኣብዛ ዓዲ ወረቃቕቲ ዝሓዙ ስራሕ ዝሓዙ ሞያ ዝገበሩ እቲ ናይ ጀርመን ዜግነት ምውሳድ 3 ዓመት ነይሩ ማለት እዩ ዝሓለፈ ዓመት ሓለፈ ቅድሚ 2 ዓመት ገለዊን ማለት እዩ ሕጂ ግን ናብ 5 ዓመት ክሰጋገር ክኽእል ኣለዎ ይብል ኣለዎ ማለት እዩ Von dieser Regierung aus werden Pull-Faktoren reduziert. Der Politikwechsel wird umgesetzt. Der deutsche Pass muss als Anerkennung für gelungene Integration zur Verfügung stehen und nicht als Anreiz für illegale Migration. Allerdings, die alte Regelung, die Staatsbürgerschaft frühestens nach 8 Jahren zu verleihen, kommt nicht wieder. Und die doppelte Staatsbürgerschaft bleibt auf Wunsch der SPD unangetastet. Okay. ዝሓለፈ ዓሚ ክልተ ዜግነት ክትሕዝ ትኽእል ኢኻ ዝብል ነይሩ እቲ ግን ናይ ክልተ ዜግነት መሓዝ ንኣብነት ኣነ ኤርትራዊ ዜግነት ተደኣ ኮይነ ኤርትራ ዜግነት ክሕዝ ክእል እየ ጀርመናዊ ኮይነ ከዓኒ ክነብር ክእል እየ ናይ ክልተ ዜግነት ክሕዝ ክእል እየ ማለት እዩ እዚ ከም ዘለዎ ክቕፅል እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ናይ 3 ዓመት ግን ኣብ ውሽጢ 3 ዓመት ሓደ ሰብ ዜግነት ምሃብ ግን እሱ ደው ክብል ናብ 5 ዓመት ተሰጋጊሩ ኣሎ ብዛዕባ ኣብ 8 ዓመት ዝነበረ ቅድሚ ሕጂ ግን እሱ ኣይክመፅን እዩ ነዊሕ እዩ ኣድላይ እውን ኣይኮነን ስለዚህ ካብ 8 ዓመት ናብ 5 ዓመት
ኣጽዲቕና ያለና ካብ ሕጂ ይብላ ኣሎ ያ ብሓፈሻ ናይ ሎማዓንቲ ዝነበረ መደበይ ሕፅር ዝበለ እዚ ይመስል ነይሩ ሶሪ ብጣዕሚ ኢሞሽናል ኮይነ ነይረ ማለት እዩ እስካብ ሕጂ ናይ ገደፈና ኣሎ ሓፈሻዊ ግን እትዮም ኣብ ስድራኹም ኣብ ምምፃእ እትርከቡ ዘለኹም እንተደኣ ወረቓቕቲ ሃሊኩም ስራሕ እንተደኣ ሃሊኩም ከምኡ እውን ነብስኹም እንተደኣ ኽኢልኩም ተመሪዕኹም እንተደኣ መፂኹም ዝሓተትኩም ወረቓቕቲ እንተደኣ ኣቕሪብኩም ሎም ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ነዊሕ ኣይክኸውንን እዩ ዝነውሐ ኣብዚ እዋን እዚ ዓመትን ፈረቓን 2 ዓመት ዝመፁ ስድራ ቤት እውን ኣለዉ እዮም ማለት እዩ ብዛዕባ እቲ ናይ ዜግነት ድማ ካብ 3 ዓመት ዝነበረ ናብ 5 ዓመት ኣሰጋጊሮም ኣለዉ ቅድሚ ሕጂ 8 ዓመት ነይሩ 8 ዓመት ዝበሃል ቶታሊ ተሰሪዙ ማለት እዩ ኣብ ዜግነት ኣብ ምውሃብን ኣንትራክ ዝገበርኩምን ከምኡ ከዓ ስድራ ኣብ ምምፃእ ላዕሊ ታሕቲ እንትብል ዘለኹም ሓሳብ ልብኹም የስመልኩም በቲያ ዝፈትዋ ናይ መቐለ ደርፊ ብኣኽፋሉ ክፍለየኩም እየ